gugathura wa Uhuru. Gikundi kia Uhuruto Express githiete na mbere kuhungura icigo itiganite kaunti-ini ya Nyeri kuria muingi ukeyumiria kwa uingi tariki 8 mweri wa 8 niguo gucokia thirikari ya Jubilee wathani-ini. Hende akahende mero kando aitu ti hende ya idero na tigutheke tokeka kumira umirie kura yaku mukaumira na ti kumira riu haha tokaimira tuthie kuria toikagiria kura waikeria Uhuru kura ogatoka riu maundu macio mange maku karumiriria mumire magana na ngiri to make sure that twacokia Uhuru thiini wa State House niguo mweri wa kanana. I have no doubt in my mind ati andu amwe abetukirira Jubilee mutawapigia kura. Na kio gikundi kingi kia Uhuruto Express kiratwarithia kambi-ini mwena wa Bomet kuria muingi uroririo ukeyumiria kwa uingi. Matongoretio ni muteti Julius Kones maroria muingi kunyitanira na President Uhuru Kenyatta niguo arekeririe wira uria ambiriirie. Tupige kura, tuchukue tena serikali miaka 5 ndio tulete maendeleo hapa nyumbani, si ndio? Nyinyi watu wa hapa mnaona maendeleo ya Jubilee. Nake muroereri giti kia ubunge kia Mathira Rigathi Gachagua augite ati kiama kia Jubilee ni kihariirie wega guthurana. Andu aratu na kura twikura na igwa ingi na ni tuguikia kura icio ura kwagiriire. Muingi ni uritio kuiga thayo na gwithema na maundu mangicongera ngui hindi ino ya kambi-ini. Ngiribotera Inooro TV jetogo wa Ngari wa Njoroge.